Evo, govorit ćemo o pojmu strategije. Nekad se zna desiti da pročitate dvije knjige od 500 strana svaka o strategiji i kad završite čitanje te dvije knjige, recimo od gospodina Michaela Portera, koji se smatra jednim od najvažnijih autora na području strategije u današnje vrijeme, da pročitate te dvije knjige i da vam je prvo sljedeće pitanje nakon što ste ih pročitali, a šta ono bi strategija. Zašto ovo pominjem? Zato što vrlo često mi na pogrešan način interpretiramo šta je strategija. Hoću ja ovdje pokušati u nekoliko kratkih crta da to objasnim. Ako bismo uzeli praktičnu radnu definiciju strategije, naravno ima ih više, ali evo ja ću pomenuti jednu za koju smatram da je jedna od najkorisnijih. Ona kaže da je strategija pravljenje izbora o tome gdje će organizacija rasporediti svoje ograničene resurse sa ciljem postizanja konkurentske prednosti. Naglasak je na tri stvari. Prva je pravljenje izbora. Ako ne postoji pravljenje izbora između više opcija, onda ne pričamo o strategiji. Druga stvar koju sam pomenuo su ograničeni resursi. Skoro da ne postoji organizacija na svijetu koja ima neograničene resurse. A kad kažemo resurse, mislimo na ljude, na novac, na vrijeme, na sredstva, bilo šta. I kad gledamo svoju organizaciju, mi se uvijek pitamo, imamo određeni broj resursa, kako da ih rasporedim. I posljednji segment ove definicije je bio sa ciljem postizanja konkurentske prednosti. A nijedna organizacija, bez obzira čime se bavi, naravno postoje određene organizacije koje imaju baš monopol, ali to je u zadnje vrijeme postalo skoro nemoguće, odnosno monopol skoro da prestaje da postoji. Ali većina naših organizacija nije monopolističkog tipa. I onda mi svi pokušavamo da na određen način postignemo konkurentsku prednost. Šta to znači? Pa ne postojimo u vakuumu. Mi pokušavamo da budemo bolji od konkurencije. Često organizacije kažu, znate šta, mi nemamo konkurenciju. Naravno, nekad se može desiti da nemate baš direktnu, ali indirektna konkurencija uvijek postoji. I u tom smislu strategija podrazumijeva još jednom pravljenje izbora o tome gdje ćemo rasporediti svoje ograničene resurse da bismo postigli konkurentsku prednost. Ako gledamo šta je ključni posao stratega, ključni posao svakog stratega je da pokuša da stvori snažan fokus na par stvari koje su najbitnije, odnosno da tamo usmjeri svoje resurse. I vrlo često se zna desiti da mi miješamo dvije stvari. Jedno je strategija, drugo je plan. Strategija i plan zaista jesu pojmovi koji su međusobno bliski, ali postoji značajna razlika među njima. Strategija bi prije svega podrazumijevala efektivnost, a plan podrazumijeva efikasnost. Strategija znači baviti se pravim stvarima, odnosno efektivnost. Plan podrazumijeva na odgovarajući, odnosno efikasan način realizovati stvari. Iz ovog možemo izvući zaključak kad gledamo strategiju i plan, da prvo ide strategija, a nakon strategije plan. I posljednja stvar koju bi ovdje pomenuo je nešto što zovemo tri ključna pitanja na koja strategija mora da odgovori. Prvo pitanje je gdje ćemo se takmičiti, odnosno šta je naša tržišna niša, šta je polje na kojem igramo utakmicu, šta je tržište na kojem poslujemo. Drugo pitanje je šta želimo da postignemo, odnosno koji su nam konačni ciljevi. I treće pitanje kako planiramo pobijediti, odnosno kako planiramo materijalizovati svoju konkurentsku prednost.